Akcije. Akcije su verovatno najpoznatiji oblik investiranja. Kada kupiš akciju, ti zapravo kupuješ mali deo kompanije. Ako kompanija posluje dobro, raste i investitori veruju da će u budućnosti zarađivati još više, vrednost tvoje akcije može da poraste. Recimo da kupiš 10 akcija po ceni od 100 evra, uložio si 1000 evra. Ako njihova cena poraste na 150 evra, tvojih 10 akcija sada vredi 1500 evra. Ako ih tada prodaš, ostvario si profit od 500 evra, pre poreza i troškova. Naravno, isto funkcioniše i u drugom smeru. Ako kompanija počne loše da posluje, pojavi se jača konkurencija ili investitori jednostavno izgube poverenje u nju, cena može pasti. Kompanija može čak i potpuno propasti, a njene akcije postati praktično bezvredne. Neke kompanije svojim akcionarima isplaćuju i dividende. To znači da deo novca koji kompanija zaradi završava kod vlasnika akcija, ali dividenda nije garantovana i kompanija može da je smanji ili ukine. Zanimljivo je da kompanija može da objavi rekordnu zaradu i da joj akcija istog dana padne. Ako su investitori očekivali još bolje rezultate, tržište može biti razočarano čak i kada je kompanija upravo zaradila milijarde. Na berzi ponekad nije dovoljno da budeš odličan. Moraš da budeš bolji nego što su svi već očekivali. ETF-ovi. Zamisli da želiš da investiraš u stotine kompanija, ali nemaš ni vremena ni želje da pojedinačno kupuješ njihove akcije. Tu dolaze ETF-ovi. ETF je pojednostavljeno korpa različitih investicija kojom možeš trgovati na berzi. Jedan ETF može sadržati akcije desetina ili stotina različitih kompanija. Na primjer, postoje ETF-ovi koji prate indeks S&P 500. Kupovinom takvog fonda dobijaš izloženost stotinama velikih američkih kompanija, umjesto da pokušavaš da pogodiš koja će pojedinačna kompanija biti sljedeći veliki pobednik. Postoje ETF-ovi za tehnologiju, zdravstvo, energetiku, obveznice, nekretnine i brojne druge oblasti. Glavna prednost je diverzifikacija. Ako posjeduješ samo akcije jedne kompanije i ona propadne, možeš izgubiti skoro sve. Ako tvoja investicija sadrži stotine kompanija, propast jedne od njih obično pravi mnogo manju štetu. Ali ETF nije magični način da nikada ne izgubiš novac. Ako celo tržište padne, pašće i ETF koji prati to tržište. Prvi ETF u Sjedinjenim Državama pojavio se 1993. godine. Danas se kroz ETF-ove širom sveta upravlja bilionima dolara. Za financijski proizvod koji je mlađi od interneta kakav danas poznajemo, poprilično brzo je osvojio svet. Obveznice. Ako kupovinom akcije postaješ jedan od vlasnika kompanije, kod obveznice radiš nešto sasvim drugo. Postaješ njen poverilac. Kompaniji ili državi je potreban novac, pa ga pozajmljuje od investitora. Za uzvrat se obavezuje da će novac vratiti prema određenim uslovima i obično plaćati kamatu. Recimo da kupiš obveznicu vrednu 1000 evra, koja plaća 4% godišnje. Pojednostavljeno, to znači 40 evra kamate godišnje. A kada obveznica dospe, dobijaš nazad glavnicu, pod uslovom da izdavalac može da ispuni svoje obaveze. Zbog toga se kvalitetne obveznice često smatraju konzervativnijom investicijom od akcija. Ali manji rizik obično znači i manji očekivani prinos. I obveznice mogu izgubiti vrednost. Ako kompanija bankrotira, možda neće moći da vrati dug. A kada tržišne kamatne stope porastu, stare obveznice sa nižom kamatom mogu postati manje privlačne i njihova tržišna cena može pasti. Najzanimljiviji deo je koliko je ovo tržište ogromno. Kada države žele da finansiraju svoje potrebe, jedan od načina je upravo izdavanje duga. Tako običan investitor kupovinom državne obveznice može bukvalno postati neko kome država duguje novac. Nekretnine. Kod nekretnina ne kupuješ broj na ekranu. Kupuješ stan, kuću, lokal, zemljište ili poslovni prostor. Postoje dva glavna načina na koje investitori pokušavaju da zarade. Prvi je izdavanje. Kupiš stan za 100.000 evra i izdaješ ga za 500 evra mesečno. Ako imaš stanara tokom cele godine, to je 6.000 evra bruto prihoda pre svih troškova. Drugi način je rast vrednosti nekretnine. Možda stan koji si platio 100.000 evra, 10 godina kasnije, možeš prodati za 150.000. U najboljem scenariju dobijaš oba. Godinama naplaćuješ kiriju, a onda nekretninu prodaš skuplje nego što si je platio. Problem je što nekretnina nije bankomat. Moraš računati održavanje, renoviranje, poreze, osiguranje, periode bez stanara, moguće probleme sa stanarima i kamatu ako si koristio kredit. Postoji i problem likvidnosti.
Ako posjeduješ akcije vredne 100.000 evra i treba ti 10.000, možeš prodati samo deo. Ako posjeduješ stan vredan 100.000 evra, malo je teže prodati samo kuhinju i kupatilo. Zanimljivo je da kod nekretnina mali deo sopstvenog novca može kontrolisati mnogo vredniju imovinu zahvaljujući kreditu. To može povećati dobit kada stvari idu dobro, ali isto tako povećava problem kada stvari krenu loše. Rejtovi. Šta ako želiš da investiraš u nekretnine, ali nemaš dovoljno novca da kupiš zgradu? Ili jednostavno ne želiš da te stanar zove u 11 uveče da ti kaže da mu curi bojler? Postoje rejtovi. Rejt je kompanija ili investiciona struktura koja posjeduje ili finansira nekretnine koje donose prihod. To mogu biti stambene zgrade, hoteli, tržni centri, skladišta, kancelarije, bolnice ili druge vrste nekretnina. Kupovinom udjela u javno listiranom rejtu možeš indirektno investirati u veliki portfolio nekretnina bez kupovine cele zgrade. Ako rejt posjeduje stotine objekata, ti praktično posjeduješ veoma mali ekonomski deo tog portfolija. Prednost je i likvidnost. Javno listirani rejt možeš kupiti ili prodati na berzi mnogo lakše nego pravi stan. Naravno, vrednost rejta može pasti, prihodi od nekretnina mogu se smanjiti, a rast kamatnih stopa može uticati na poslovanje i vrednovanje. A najzanimljivije je šta sve rejt može da posjeduje. Postoje kompanije specijalizovane za data centre i tornjeve mobilnih mreža. Moguće je da dok gledaš YouTube preko telefona, neko upravo zarađuje od nekretnine na kojoj se nalazi infrastruktura koja ti omogućava da taj video uopšte gledaš. Zlato. Zlato je verovatno jedna od najstarijih stvari koje ljudi povezuju sa bogatstvom. Za razliku od akcije, zlato ne predstavlja deo kompanije. Nema direktora, zaposlene, prihod ili profit. Neće ti poslati dividendu, neće ti platiti kamatu. Komad zlata koji kupiš danas bit će isti komad zlata i za 10 godina. Ideja je da će neko u budućnosti biti spreman da ga plati više ili da će ono pomoći u očuvanju dela vrednosti bogatstva. Zbog toga investitori često kupuju zlato u periodima ekonomske ili političke nesigurnosti. Možeš kupiti fizičko zlato u obliku poluga i kovanica, ali tada moraš razmišljati o bezbednom čuvanju, osiguranju i razlici između cene po kojoj kupuješ i one po kojoj možeš da ga prodaš. I zlato može ozbiljno pasti ili godinama stagnirati. Činjenica da nešto postoji hiljadama godina ne znači da njegova cena mora svake godine da raste, ali količina zlata na svetu je iznenađujuće mala. Procene ukupne količine zlata koju je čovečanstvo iskopalo sugerišu da bi, kada bi se sve istopilo i spojilo, moglo da stane u kocku čije bi stranice bile tek nešto više od 20 metara. Hiljade godina ratova, rudarenja i potrage za blagom, a sve bi moglo da stane na relativno mali gradski trg. Kriptovalute. Kriptovalute su praktično beba u poređenju sa zlatom, nekretninama ili akcijama. Najpoznatiji primjer je Bitcoin. Kada kupiš Bitcoin, ne dobijaš deo kompanije. Ne postoji izvršni direktor Bitcoina koji pokušava da poveća kvartalni profit. Njegova tržišna vrednost zavisi od ponude i tražnje, prihvatanja, očekivanja investitora i drugih faktora. Jedna od glavnih karakteristika Bitcoina je ograničena maksimalna ponuda od 21 milion jedinica. Upravo zbog toga ga pristalice često porede sa digitalnim zlatom. Međutim, kriptovalute su poznate po ogromnim promenama cena. Nešto može veoma brzo porasti nekoliko puta, a zatim izgubiti veliki deo vrednosti. Pored Bitcoina postoje hiljade drugih kriptoprojekata. Neki pokušavaju da naprave korisnu tehnologiju, neki su čista spekulacija, a neki deluju kao da je ceo poslovni plan bio da se napravi logo sa životinjom i čeka da internet poludi. Najpoznatija priča iz ranih dana Bitcoina dogodila se 2010. godine. Programer Laszlo Hanjec platio je 10.000 Bitcoina za 2 pice. Tada je to izgledalo kao dokaz da Bitcoin može da se koristi za kupovinu stvarnih stvari. Godinama kasnije, tih 10.000 Bitcoina u određenim periodima vredelo je $100 miliona, verovatno najskuplje pice koje niko nije znao da kupuje. Investicioni fondovi. Investicioni fond funkcioniše tako što veliki broj ljudi stavlja svoj novac u zajednički fond. Fond zatim tim novcem kupuje različite investicije. To mogu biti akcije, obveznice ili kombinacija različitih sredstava. Umjesto da ti odlučuješ šta će se kupiti, fond prati određenu strategiju, a kod aktivno upravljanih fondova, profesionalni menadžeri donose investicione odluke. To zvuči idealno. Daj profesionalcu novac i neka on pronađe najbolje investicije, ali postoji problem. Ni profesionalci ne znaju
poznaju budućnost. Aktivno upravljanje može imati i veće naknade, a svaki procenat troškova koji plaćaš je procenat koji više ne radi za tebe. Fondovi ipak mogu omogućiti veoma jednostavnu diverzifikaciju, jer jedna investicija može sadržati veliki broj različitih hartija od vrednosti. Jedna od najpoznatijih priča o aktivnom investiranju je opklada Warrena Buffetta. Buffett se kladio da će jednostavan fond koji prati S&P 500 tokom 10 godina nakon troškova pobediti odabranu grupu hedge fondova. Kada je 10 godina prošlo, Buffettova strana opklade je pobedila. Nekada je najkomplikovanija investiciona strategija jednostavno komplikovanija, a ne nužno bolja. Startup i kod. Startupa pokušavaš da pronađeš kompaniju dok je još mala. Zamisli da ti neko 2005. godine ponudi da investiraš u malu tehnološku kompaniju za koju skoro niko nije čuo. Ako ta kompanija kasnije postane vredna 100 milijardi, rani udeo može postati neverovatno vredan. To je san svakog startup investitora. Problem je što za svaki budući Google postoje gomile kompanija koje nikada ne uspeju. Startupi mogu potrošiti sav novac, izgubiti tržište, napraviti proizvod koji niko ne želi ili jednostavno propasti. Za razliku od velikih kompanija na berzi, često imaš mnogo manje informacija, a svoj udeo ne možeš nužno prodati kad god poželiš. Zato je potencijalni povrat ogroman, ali je i rizik ogroman. Jedna od najboljih priča dolazi upravo iz Googlovih početaka. Larry Page i Sergey Brin su krajem 90-ih pokušavali da prodaju svoju tehnologiju pretraživanja jer su želeli da nastave studije. Posao nije uspeo. Google je kasnije postao jedna od najvrednijih kompanija na svetu. Ponekad je razlika između genijalne i užasne investicione odluke očigledna tek 20 godina kasnije. Kolekcionarski predmeti. Posljednja kategorija izgleda najmanje kao klasično investiranje. Satovi, automobili, slike, stripovi, patike, vino, Pokemon kartice i drugi retki predmeti mogu postati investicije. Princip je jednostavan. Kupiš nešto danas jer veruješ da će neko sutra biti spreman da ga plati mnogo više. Ako postoji samo 100 primjeraka određenog sata, a 1000 ljudi želi da ga kupi, cena može ozbiljno porasti. Problem je što je veoma teško odrediti pravu vrednost. Kod akcije možeš za nekoliko sekundi vidjeti tržišnu cenu. Kod retkog sata ili slike moraš znati stanje, poreklo, originalnost, godinu proizvodnje i koliko je kolekcionar trenutno spreman da plati. Tu postoji i rizik od falsifikata, ali kada pogodiš pravi predmet, brojevi mogu postati potpuno nenormalni. Jedna posebna Pokemon karta, Pikachu Illustrator, privatno je prodata Loganu Paulu u poslu čija je prijavljena vrednost bila više miliona dolara. Ne radi se o kompaniji, stanu ili kilogramu zlata. Radi se o komadu kartona sa Pikachuom. I upravo to možda najbolje pokazuje kako investicije funkcionišu. Ne postoji jedna stvar koju svi moraju da kupuju. Akcija vredi jer postoji kompanija iza nje. Nekretnina može donositi kiriju. Obveznica predstavlja dug. Zlato ljudi cene hiljadama godina. A Pokemon karta može vredeti milione jer je retka i zato što postoje ljudi koji su spremni toliko da je plate. Na kraju, potencijal za veću zaradu skoro uvek dolazi sa nekim oblikom rizika. Zato ne postoji investicija koja je istovremeno najprofitabilnija, potpuno sigurna i savršena za svakoga. A ako ti neko ipak ponudi investiciju koja je navodno potpuno sigurna, nema nikakav rizik i garantuje ogromnu zaradu svakog meseca, onda možda nisi pronašao najbolju investiciju.